U selo kao ga more golema, devece vrata more deliše. Šamčani su imali priliku da po prvi put uživo čuju svjetski poznati duo koji izvodi pjesme iz bogatog tradicionalnog narodnog naslijeđa, kojima Teofilovići daju samo njima svojstven, jedinstveni umjetnički pečat. Ima to neko narodno nasleđe, odnosno tradicionalnu muziku kao jedan opšti pojam s kojim se mi služimo, a s druge strane ima to neku našu i umetničku viziju i dimenziju i neku, da kažem, drugačiju osmišljenu muzičku priču. I zbog toga je ona pre svega interesantna i ona nije samo ovo vremenska, jer će sigurno kroz neko vreme jednog dana kada i nas ne bude biti to ljudima zanimljivo, van vremenske ili metafizične stvari su nešto što uvek ostaje i što se uvek pamti. Kraj potoka bistre vode. Veoma traženi pjevači rado viđeni u svjetskim i evropskim metropolama, braća Teofilović, nakratko su prekinuli evropsku turneju da bi održali koncert u Šamcu. Mi smo došli prošlu noć iz Norveške, bili smo u Trondheimu, Transform festival, veliki festival svetske muzike, 98 učesnika iz Afrike, iz Mongolije, iz Rusije, iz Danske, iz Belgije. Mi smo bili predstavnici Srbije, imali smo nekoliko kraćih nastupa od po 20-25 minuta i smenjivali smo se na scenama svako drugo veče, tako da smo ostali izuzetan utisak tamo i mislim da će se tek o tome još dosta pričati i imat će efekta u narednom periodu. Oj golube, moj golube, ne padaj na maline. Oj golube, maline su još zelene. Da su braća Teofilović rado viđeni na našim prostorima svjedoči podatak o tome da su do sada održali koncerte u gotovo svim gradovima u Republici Srpskoj. Šta više, jedan od 5 albuma, Sabazorske vetrove, snimili su u Banskom Dvoru u Banja Luci.